Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu uSuku Nazareth. Amen. Konzo isabatha lasemini siphathela umfundisi Mbatha wasesabathini kusimbusisa. Amen. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele Makwandise kumphathi wenkonzo. Amen. Nkosi yamakhosi ngicela umvangeli wakho baba umvangeli unene wasemzomusha angeleke lo mthandazo Nkosi kaMphi Sibusiso. Amen. Baba Nkosi yamakhosi Shembe ingcwele wasezulwini Ngomusa Jehova umuhle ukusimema kwakho amagumba manomhlaba usimemela kulomkhosi omkhulu uqala konyaka njengoba sila Nkosi nomhlaba siphuma emzini eyahlukahlukene nemthwalo futhi Nkosi esithwele yehlukene Shembe ingcwele kodwa Nkosi wena uyayazi imithwalo esithwele akekho futhi omunye esatshelwa ngayo ukuthi siwethula kuyena ngaphandle kwakho UNyazi Lwezulu. Amen. Ngelinye ilanga Nkosi nomhlaba lokuthunywa uNkulunkulu aqali ngami futhi akugcini ngami Nkosi. Ukhona indatshana engiyithandayo Nkosi ma uNkulunkulu ethuma uMoses uba yokukhulula abantwana bakwaIsrael. Kunendatshana engiyithandayo Nkosi lapho ephakathi kaMoses noNkulunkulu. Oqala uMoses akabanga nayo excitement ukuthi uthunywa uNkulunkulu. Ma umuntu ethunywa uNkulunkulu kuba nakho nje ukukhushuza okwenzakalayo. Ngoba usuke ngathunywa umuntu. Nokuyingcengela kuNkulunkulu kuba khona. Ukuze othunyiwe abe nesithombe sokuthi umthumeli. Ma uNkulunkulu ethuma uMoses ushawa izinto ezimbalwa. Yokuqala into yamshaya Nkosi wakhumbula into ayenza izolo. Njengoba sila Nkosi nomhlaba izinto ezenza izolo ziyashaya namhlanje. Kodwa Nkosi wena ukhetha ukuthi umthuma apha umuntu. Umthuma la ufuna nje ukuthi umthume khona. Umthume nakubantu futhi owazi kahle ukuthi banenkinga mhlawumbe abanye babo. Kodwa umthume nje wena. Uzenza uclever kuMoses ubeka izaba Nkosi. Ngimncane mina. Bakhona abafowethu uAaron. Futhi mina Nkosi nginamalimi. Angilona futhi igagu Nkosi. Ubeka izaba enjalo Moses. Utshela umnikazi wamalimi. Utshela futhi umnikazi wamagagu. Khona amazwi engiwathanda Nkosi ma uNkulunkulu esemnika lo msebenzi uMoses. Esemkhombisa konke azokwenza kodwa khona igama engilithandayo uthi ngizoba nawe. Ileyo ndawo yala Nkosi engiyithandayo Nkosi ngiguqile phambi kwakho ukuthi
nami Nkosi lendlela ongithume kuyona izohambeka kalula Nkosi mangihamba nawe ngilandela wena phambili. Ngiyathanda futhi uMoses mangabe esewuthatha lo msebenzi ngoba kuhle umuntu othunyiwe abe nesithombe ukuthi lokho akuthunye uzofika thini kubantu ngoba uma uthunyiwe bese uyangingiza futhi abazukuza uthunye kubona. Uthi ngizafike ngithini kulaba bantu yini abazoyenza ukuthi bangizwe ukuthi ngithunywe kweNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu bayakuzwa Moses bazofika batshela ukuthi nguNkulunkulu oyihlo uAbraham, Isaka noJakobe. Wathi bayakuzwa ukuthi uthunywe yimina ngoba sengithinta amakhosi akini mayibonga Nkosi. Amen. Lo Nkulunkulu esimlandela abangcwele uma esehlile ezulwini efika kule ndlu yakithi akazange ngabazi uthunywe yiphi. Wathi ngizendlini ngadingana nosenze ngakhona. Amen. Ngiyacela Nkosi ucaba indlela ngesihlabelo samashumi ayisihlanu ano 7 Nkosi nelanga liphumile Shembe ingcwele. Cela uNkulunkulu ukuthi ngigijime kakhulu sifuna
Nkosi siyabonga. Sibonga Nkosi ukusithwala kwakho Shembe ingcwele. Kade sihamba uhambo oluyisivumelwano phakathi komuntu noNkulunkulu. Lolu hambo besiluhamba bangcwele. Luyisivumelwano phakathi kwethu noNyazi Lwezulu. Amen. 2018 Exodus. Luyisivele ukuthi asikhandle imizimba yethu. Ngoba imizimba yethu bangcwele. Iyona senzisa noma abe yini. Yona futhi esenza siphambane nezwi kaNkulunkulu. Ithi ke ingoma lakha kuhle inyama yami ikhandleke. Ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akusile ikhaya lelo kodwa idokodo. Lesikhashana mayibonge Nkosi. Ngiyafisa Nkosi ukuthi lemizimba ebesikhandla imizimba Nkosi yethu nomhlaba inayo indawo yayo. Inkinga into esayazi kahle ukuthi izawushona phi Nkosi esicela kuwena ukuthi ukhumbule imphefumulo yethu. Ngoba yona Nkosi esinenkinga yayo ukuthi mayihlukana nenyama izawushona phi. Kodwa lemizimba esikuyona ngifisa ukukhumbuzisa ukuthi ngelinye ilanga izofa. Ingene enhlabathini idliwe impethu nentuthwane. Sithi noma sidadlaza ngayo senza yonke into engafanele siyenze kwabanye abantu kodwa sazi ukuthi ukudla kwempethu nentuthwane lokho. Uma sineshwa uNkulunkulu phambi kwethu unamandla ukuthi uma sekubuyisela inhlabathi umuntu esephakathi emhlabathini eselele lapha esesele yedwa selikhulumile ikhansela lendawo noma induna yendawo ibongela isizwe noma isigodi bese kusukuma umndeni athi siyabonga mphakathi wakithi ngokusifisela ithambo lwaba bamkhulu indlela idlule ekhaya kusazoshiwo njalo kithi naku abanye bese bevana behambe boshaya iqueue iningakashisa indlela idlule ekhaya kodwa igcineni liyashisa indlela idlule ekhaya abanye soke sebebamba ulayini azi noma indlala yini asoyiqaphela ke indlala ngoba umsebenzi kaNkulunkulu udungeke kanjena yile ndlala khona izinto esingasayikhulumi ngoba siyazi ukuthi izisu zethu azizokuthola Nkosi yamakhosi bese uyafa umsebenzi wakho. Yithe indoda Nkosi akuzikusho ukuthi yakuphi kubanjwe enye insizwe thempelini ephazamise ephamba enze nje isiphithiphithi esontweni izothetha isicala ke uthi lo munye umgcotshwa anothi kumqiniqinisa loyo nimfake nimbambe kakhulu ngoba wasefa uhamba vangeli wami indawo nohamba vangeli loyo isigwebo saka sithi xaxa ngoba wasefa uhamba vangeli wami kaloba soba bashumeli igwebo ezothi thuthu manishaya ibhidani solid ukuhamba vangeli incwadi ngicelile 28 mayibonge Nkosi abantu bonke ithe abantu bonke babona ukuduma noNyazi ophinde abantu bonke babona ukuduma noNyazi nokukhala kwetilongo nokukhala komtshingo namacilongo njengoba sihamba nje sifogoza indlela yonke lubanisa uNyazi Lwezulu ushiwo thina mayibonge Nkosi lentaba ethunqayo sithe masikhupha lomqanza ngezantsi izolo besiphuthazana inkungu ibithunqa abantu babona bathuthumela base bayathuthumela bayibona into abishunqa esuka bemakude base bayaqhela base bethi kuMose wena Mose khuluma wena sizwe laloNkulunkulu wakho kepha uThixo makangakhulumi uThixo akakhulumi nathi funa sife uMose wathi uthi uMose kubantu
ningesabi ngokuba ngoba uThixo uze uba nilinge nokuba ukumesaba kube phakathi nokuba umesaba phakathi kwenu hlala phansi. Ithi abantu bonke bezukuduma babona unyazi bese bayibona intaba njalo masizela kube nenkungulwana siphuthazane ngoba intaba enoNkulunkulu iyashuka. Sikubonile Nkosi endleleni usihola Shembe oyingcwele kodwa masikubuka Nkosi uphambi kwethu thina sibona uthando othanda ngalaba Nazaretha. Ngoba Nkosi unesizathu Nkosi wena ukuthi uyihambele nje imoto zakho obiyimoto nazo. Kodwa ngokuthanda thina Nkosi ukhahlameza inyama yakho for thina. Ahlukumeza inyama umuntu wasezulwini enzela thina abafowethu. Nkosi yasekuseni sizwile bangcwele. Inokuvuma. Ithi asiyovuma lapha. Enkonzo wena siphuma kuzo izifungo bangcwele. Ayikho into ebekhulunywa ngaphandle kohamba ngazi ngakini bekuthiwani. Thina ngakithi besikhuluma indawo yohambo ukusuka lokuhlala lungena liphuma besikhuluma indawo yohambo ezifungo nebesikuzona. Angazi ngo14 akaze ngungene u14. Futhi ngeke ngize ngungene vele. Isimo samazivuma ukuthi ngangifini 14 mayibonke Nkosi. Kodwa inkonzo lebesisho khona ukuthi ayilungi indlela yalungiselela. Kodwa inkonzo yasekuseni bikhuluma nathi sonke. Ithi asiyovuma bangcwele. Ngoba kuningi esikwenzile phambi kaNkulunkulu. Amen. Kodwa uthi uNkulunkulu ophambi kwethu uyasithanda abafowethu mayibonke Nkosi. Elinye ilanga mangikhuluma indaba yokuvuma. Malokuthi ngathi mangivula ngathi ezinye izinto esehlelayo nezivimbe inqubekela phambili yethu izinto esizenza izolo. Uma uNkulunkulu engasipho lophambi kwethu uthi ke sisoka ulimi lwethu ngoba eziningi izinto sizone ngolimi lwethu. Kunabantu esibadingayo namhlanje esingasofika kanjani ngoba izolo sibapendile ngopende ongekho. Sabapenda abantu yazi yabafanele opende sibapenda abantu bakaNkulunkulu bekhuluma umsebenzi kaShembe sibapende ulimala umsebenzi kaShembe. Ithi inyanga yezulu ngelinye ilanga ngiyathabuka mkhokheli mshumayeli mvakeli mfundisi ngoba nje bangigcwetshwa namhlanje njena khona bangasezungena esizwini ngoba bazokhuluma iqiniso likaShembe mayibonke Nkosi. Kodwa Nkosi ngithi ngisho ukuthi ibandla liyanyakaza inzalo kaKhayini ikhona ebandleni. Kayini wesiqhwaga wagolozela uNkulunkulu ngqo. Namhlanje ngiyazazi ukuthi ngisho ngiguqile ukuthi namhlanje abantu sithume kubona bathi abazosilalela thina abagcotshwa bafuna ukuzwa wena ngqo. Angazi bazokuthathaphi. Angazi zobe kuphi nabo. Bathi mawuze nenkulumo esuka kuyena hayi osenzele audio funa uNkulunkulu mayikhuluma sithi khuluma ngeZulu amafolisi waphathe kanje. Inzalo kaKhayini khona esontweni. Abantu abaphikisizwa bukhoma. Amen. Size Shembe oyingcwele. Sezwa kungonakala. Kodwa siyafisa umuntu ogcotshiweko ukuthi akanimele iqiniso kaShembe. Bafowethu susuhambisa izinsu phambili. Alikho ingcoba lendlala. Akekho umuntu owabulawa uthi unendlala. Asusubulala umsebenzi kaShembe ngoba sifuna ukufitha izinsu zethu. Siyazidinga inkonzo yasekuseni asiyovuma. Mhlawumbe uyedwa ongafanele uvumela. But image uthi funa siyovuma. Ngoba umsebenzi kaNkulunkulu siyawenza uyashika.
kuningi esikwenzile okuningi esikudala phambi kwakho Nkosi kodwa sisenkingeni endaweni esikuso funda Exodus Deuteronomy 23 12 13 and 14 mhlawumbe khona umuntu oqalayo kuza kule ndawo engcwele bangcwele amen kwesinye isikhathi esithathe kalule ngathi abantu bayakwazi wonke ukuhamba kwala ekhaya oqala ngasisho kulomkhandlo engcwele okhona phakathi kwalomuzi wasebambanani ukuthi imbali ayikhiwa phekwentaba amen ngoma ukhimbali entabeni usidala isiphithiphithi esontweni ayikhiwa imbali mayibonga Nkosi amen ngoba sizocabanga ukuthi abantu bonke bayakwazi lo kanti khona oqala kuza la okwesibili bangcwele siyacela obaba abadala baselekele impela emthethweni yala ekhaya ngoba sekugcotshwa abantu abasha kakhulu ngakho manje umlando wesonto uye ngokuya manje uyashabalala siyacela obaba abadala kubalekele impela kanti usiqinisela mama lapho ngoba leli isonto bali nomlando njena ufune ukungena komunye uphume komunye ufune kusala umlando mayibonga Nkosi ngikhuluma nomfundisi uDube wasemthunzini lento wayengayisho nalapha ekhaya ngithi kwaNomakoti bebaningi benengane ezincane ngathi umuntu oncedisayo akayi mina emhlangano omkhulu kaJuly akayi emhlanganweni kaJanuwari hamba mubi phakathi komuzi ngabothi mubi kodwa bashuta ayikho engizoyenza nama khona okwami lokho mayibonga Nkosi amen uthi la umfundisi uDube esebenza ezitolo zika baba siyamazi nange uthi kwathi ngizongena umhlangano kaJuly yathi Inkosi yesibili kubazanyana mhlambe namhlanje thi auntie angithi abantu abagadi ingane thi auntie kodwa bazanyana ithi Inkosi bazanyana bengane zenkosi bazanyana kuzongena umhlangano kaJuly mase ngena umhlangano kaJuly kuyafudumala phakathi komuzi ngoba sekuthinta umphongolo wezivumelwano ngakho lezi ingane lezi zithathe uze isitolo sami isitolo sasingale kwaSentanda mayibonga Nkosi uthi zakhishwa ingane zenkosi zaze sabuye sekuvala umhlangano ngoba zaze balela ukufudumala kodwa namhlanje kunabantu abancane abangakwazi ukukhuluma uganene nje nomkhwenyana wakhe bahamba bayodlala eflatini bazalisana izingane uze ncelisa emhlangano omkhulu kangaka akangena umuntu ancelisa kulo mhlangano angena umuntu ancelisayo akangeni kulo mhlangano abakhona amele endlini amen umuntu ozithwele akangeni kulo mhlangano omkhulu kangaka Omnyanga ngambona esiphusha ngathi yabolo uzoyishaya phansi kwemadoda kazi bathi nebezwela kuphi noma ngangazazi inyanga zakhe kodwa ngase ngisibophi lesi esengayibeka phansi noma kunini kanti kazi bapha bezwela kubo bagcotshwa benkosi asikhulumeni izinto emazweni akithi mayibonga Nkosi ngoba abanye abantu abazi umuntu ongazi icala lakhe lobekwa kuwe wena mshume nomkhokheli ikini indaba sho njalo umntwana qhubeka wena mncane ma kube khona indawo ithi yale ncwadi njengoba silana nje abantwana benkosi angiqala ngisho ukuthi umhlangano omkhulu kakhulu umhlangano omkhulu kakhulu lo mhlangano awekho ama toilet anganela labantu laba bantu awekho ngisho ngalanda angazi awekho ama toilet azolingana labantu abangaka awekho ithi incwadi makube khona indawo ngaphandle kwekaya ngaphandle komuzi lapho uyaphumela khona makube khona isixa akube khona isixa uma upakisha into zakho nezami akube khona isixa noma ungathi thina befundisi hayi
manje ungawuthola ukhiye uyenze njani yenzele usime njalo ngithi ithi indaba manje abekhona isiqa ezikhalini zakho emtholeni yakho kuthi lapho bese kuthi lapho uya ngasese umbe ngawo bese uyahamba uphenduke bese uyaphenduka ukusibekela okuphumayo kunina okuphuma kuwena 14 yeah ngokuba uJehova uThixo wakho uyakuhamba phakathi kwekamu lakho ukukhulula nokuchitha izitha zakho phambi kwakho ngakho-ke ikamu lakho malibe ngcwele angakuboni okungcolileyo kuwe akufulathele bese yakufulathela la phakathi komuzi kuney'ngilosi ezihambayo phakathi kwamadokodo ezingafane zithole ukungcola ezozenza ukuthi zingahlambuluki zigcine zingasabuyela egumbini for 7 days. Angazi-ke labaphethe iy'ngane esaphatha ama-pampers ama-nappies laba disposable phela i-pampers angithi i-brand mayibe nkosi i-brand leyo mayibe nkosi ama-nappies laba disposable lawa foldwayo akufani nathi bayazobaba thina bangivele kuthatha iyembe nje likababa elidala lidatshulwe ufakwe ngapha bese kuyalunga futhi amen yeah uthatha iyembe likababa ubaba nje kuhlejule ngapha kuthiwe ngapha bese kuyalunga amen kazi ama-nappies lawa uma sesiwalokhu angaze uzokwenziwa njani bangcwele ngoba izwe lingcolile lonke ama-nappies into ehlula umlilo izwe lonke lingcolile izwe yilento isafuna ukuhlala phansi lapho nabezemvelo kuyakubona nje liphi ikhambe elingalungele ngoba nezulu njengoba lishintsha kanjena nje amanye athathwa ayofakwa emfuleni abanikazi bemfulo bese bangayivumi lento phephuka imizi apha lo muzi asudele ungcwele Amen. Asudele uclean amen mawula ekhaya alikho igunya lokuthi weqe iphepha noma ulazi usuka kufuna kuleqe ungaleqi ulithathe ulifake endaweni ephephile ngoba amen lokho kugcina sewuyingxenye yokuthi usebenzile ngoba noma kumenyeza kuthiwa kuyasetshenzwa asivuki futhi la uzokushaya u-8 amadolobheni amanqeshana siyazidinga lapha ezantsi lapha esiwela khona emfuleni kunemithetho yakhona kukhona indawo kuthiwa kugezelwa kuyona futhi akekho umuntu onekhwelo ukugezela emfuleni ayakhiwa amanzi ngendishi bese uyosithela nosuqeda ukugeza awuwabuyisela emfuleni ngoba uzosidalela inkinga la ngezantsi yafisa leyo ndatshana siyikhulume abangcwele amen ngoba mhlawumbe emathebeni kuyasala futhi ngeke kuyasala emathebeni ngoba khona abantu abasonde emhlanganweni khona abantu abangenawo amathebele emakhaya abasonde emhlanganweni bayibonkosi athi umuntu masevele inkinga ulethe ubhambala nje ongalazi umfundi nomchumano nomkhokho olwaphike lolu 23 nje awunikeli wemadoda sazaneni isiphila yaqala sazaneni isiphila bangcwele bayibonkosi akusulethwa nje iplango nje liqondwe lethe odoma uthi yalunguza ngathi loka zembona kumbonalo siyabonga UNyazi Lwezulu
Siyabonga Thixo omuhle. Lolu uthando Nkosi osithanda ngalo Nkosi asazi siyothini. Asazi siyolibonga ngani ngoba le nyama yakho Nkosi ikhahlamezekela for thina. Ukuthi sikwazi ukukhuthala simodi nangu baba sephambi kwethu. Noma usuzizwe linyaxeka, mawusambona ephambili uthi angikwazi ukugibela baba ngisambona. Amen. Angikwazi. Ukhukele khona kunjalo. Nkosi asibonge Nkosi umusa osiphe wona Nkosi ukuthi inyawo zethu asilungiselele zingakalimali. Umusa lowo. Amen. Kodwa yoboniwa yithi uma senithenga ophaca, ningabhandisha nibathe ngaphansi kwamabhandishi. Ngizodela inkinga senenze njalo. Hey. Ngoma wafika zumlaba sebefaka ophaca bababhandishe uyothi uNkulunkulu awayeka amabhandishi. Bese sifa sonke ngami nawe. Akasanda kusho izwi lithayiza amabhandishi. Amen. Hayi okunye ngaphansi kwebhandishi. Angasifuthe okunye kwani ngoba amabhandishi eyiteshini ayashintshwa bakhona odokotela. Nkosi siyabonga. Ne-medical team Nkosi ikhumbule. Iyasitomota endleleni. Uma sesenebe sithi woza dokotela, senabe sithi basifake iplay, basishintshe amabhandishi, simqemane Nkosi noma ngathi asibele emhleni namhlanje Nkosi sofika sigithi. Amen. Bafowethu inhlanhla esinayo emhlabeni make sike nje lezi intonyana zethu siyongena ezimlonyazi. Amen. Hayi siyongena bafowethu ngoba siyakwenza ukuthi sikwenze mayibongosi. Wenza ngiyafisa uNkulunkulu ukuthi ake keep uqile sinabo. Akhona amaqili. Uyazi uqile sinabo bafowethu ngendlela esinabo ngabo. Yeke ngifisa ukuthi uma sabe sibisebenzela ukuthi kambe umnotho siwisa kanjani kithi? Yazi umcimbi nje sinawo bafowethu, manje sihlala phansi sikhuluma ukuthi ngoma nje umnotho senza kanjani ukuthi umuntu angahlupheki? Hawu samabillionaires nyazi Lwezulu. Mawusifake lo moya lo uthi olimini lwethu ake sikhumule namabhizinisi. Siyeke lento ukuthi uma umuntu enza umsebenzi kaNkulunkulu nithi uyazenzela lo. Ngoba ngithuma Nkosi, engakusho lokho. Ngangithuma Nkosi ezweni lakithi. Ungibiza Nkosi ngihlayela kahle, ngirelaxile lapha ekhaya, ngivula usofa lo reclinayo, ngendebe ngithe, yangena ifoni. Yangena ifoni. Kwathiwa manje babefune kwandini. Ngizama la bafowethu ukuthi inzalo kaKhayini ayiphele esontweni, ephikisizwe. Uyafuna kwandini manje kwasho. Nanga amavuso ukhona lapha. Ngibonile uye ngifonela ngoba ngisiphiphithekele lapha ngakithi khona ithempeli elibe nomsindo for 2 years lingezwa umgcotsho ngezwa lutho futhi lisho ukuthi asifune kuzwa ngamgcotshwa thina angazi bazozwa ngobani ngoba uNkulunkulu beke thina phambi kwabantu abantu bafuna usinikane ithuba siyicela sinikane ithuba bafowethu uNkulunkulu usathuma thina kulezi insuku siyalitela lo thuba yibo Nkosi. Oh sephumuntu wayekho ntombela ekhona umdluli uthi uNkulunkulu umfundisi hamba utshela umvangeli nomkhokheli baphume kulethempeli ngoba linomsindo kusala banomsindo nabahamba nami ngathi hawu Shembe wathi hey sengiqedile ukuphakama sakushiya nyazi Lwezulu ngicela ungibhele out ngokwenza lo msebenzi wakho ezweni lakithi ngiyanuka oh Nkosi tuyazenzela lo kodwa Shembeni kwabha empini kwabha ngathi ngibambe ikhanda ngithi hawu Shembe bafa abantu kodwa namhlanje labo bantu labo bathi ngiyabheda ayikho lento ngikhuluma ngamabomu lento ukuze umuntu onenhlanhla nonomuzo wenkolo azi ukuthi lento ngisebenza lapha ngangithunywe ezulwini ngikwazi ukukhuluma kwami kwabantu abainnocent abo abangazilutho abazothi kuduma kuyale bagcotshwa singawona umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa nyazo ngifisa ukusho ukuthi ngingamane ngisale ngedwa kulelazwe uma kuzoliwa nezwi lakho lingazukudima ngiyosala ngedwa ngizona ngisonta ngedwa. Yena ngithengise ngezwi Lwezulu. Amen. Yona indlela engiphethe kodwa ayingiphathele ukuthi kodwa ngibona umsebenzi omkhulu kangaka. Kodwa futhi ngilala ingadlile Nkosi ngiyakubonga nakho lokho. Amen. Namhla Asabanji
ngiyagijima Ncube lapha kumvakela uLuka 16 10 Kumkhwana. awubheke lapha kumkhwanasi Kumkhwana. 16 10 ngiyagijima liyashisa othembekile ngomncinyane uthembekile nakokukhulu ongalungile kokuncinyane kalungile nakokukhulu ngiyabonga baba lelo hamba Nkosi osiphela lenkosi lifuna umuntu othembekile lifuna Nkosi sethembeke kuwe Shembe ingcwele ngomuntu mangathembekile Nkosi umbona eza lapho ukuthi akathembekile loya yelinye ilanga ezweni lakithi kunendoda kaMkhize yayisebenza eGoli ezweni lasenhla le ndoda yayistore manager gcina amathuluzi ithe mayiseyizohamba iyopensiona ilunga umuntu mayezo angapensioni kodwa icabanga ukuthi umuntu maseyopensiona uyaqoqa eqoqa izinto ezomsiza ngithi njalo sihlalo uyavuma usihlalo uhlabisa uyaqoqa nezinto ezomdinga ekhaya le ndoda kaMkhize ke ngoba yayiphatha izikhiya ze-store room iwustoremane isithatha ke toolbox iyayithatha le toolbox ithi yabona ke le toolbox le ngizokwehla uma sengiyekhaya iyongisiza ekhaya ningizwe kahle bangcwele ayilona iNazaretha le ndoda engikhuluma nayo ayilona iNazaretha ilithatha le toolbox iyohlala ekhaya bese yapensiona uma seyihlezi la ekhaya le ndoda bese iba nenhlanhla yokuzuza uShembe bese yayikhetha inkosi esikhathini senyanga yezulu amen ikhetha le ndoda inkosi ma umuntu ekhetha inkosi iyazeka lapha but isenze konke nje ke mawindoda nje ke lapha nalapha ya kodwa kuhamba isikhathi le ndoda yapensiona emsebenzini wasefika inyanga yezulu yathi Mkhize le toolbox lela ekhaya ayifuneki iyona evimba inhlanhla ngoba ningaze bayakhala emuva Hawu. Kanti kwangeyomlungu. yathi yanziba le ndoda lokukhuluma yafika inyanga yezulu yathi Mkhize le toolbox lena bayayifuna abanikazi bayemuva hambise ngoba thina boShembe asihlali nento yokwebiwa kazi into esekhazi nayo invoice zonke Hayi mfundisi. lawo microwave abagcwele emakhaya ba invoice-iweni Semfundisi. Luthe. bana ama invoice lama fridge ayagcwele emakhaya esikhipha khona into ebandayo zinayo invoice bafowethu Salu. uzoShembe thina inhlanhla asifaki umuntu onento ezomtshotshwa azasho umuntu hayi ngayithola bafana Awuluthanga. hawu abafana hey abafana mana mafetha abafana hayi ngayithola abafana hayi ngayithola kalula hayi ngokuthola nawe bafana namathende silala kuwo Hawu. ana invoice uzipho uzipho ikhona invoice bangcwele ithi inkosi ephambi kwethu umuntu ongenayo invoice ekhaya lakhe izinto anazo ezokwabiwa asambe sovuma awube khona amen endlini bese yahamba le ndoda kaMkhize iqinqinga le box la toolbox kodwa muhle umuntu olalela izwa lenze Amen. ngoba uyaqinisela ukuthi hayi angabilo nami iNazaretha ithatha lento usho umuntu ongelona iNazaretha ngalo sikhathi what about umuntu oliNazaretha olala ethendeni elingenayo invoice kuthiwani ngalowo muntu loyo amathenda invoice yo msana ubheka phansi Hawu. msana ungishalazela bangcwele umbuzo nje lo simple ha invoice yona amathenda uma ifika indoda kaMkhize inyanga
UNyazi Lwezulu ifika lapha la sekushintshwa imanagement abayazi into akhuluma ngaye kwaye lo muntu olethe toolbox abamazi wena ukwenze njani hayi ngisebenza la ekhaya mina unyaka othize pho ufuna la ngathatha nathi ibhokisi lenu ngililethile ukhuluma nabantu abangasilutho ngenhlanhla babese khona imthonse yena abantu abamaziyo sabiza istaff sonke kwathiwa bona bazendoda bathi hayi siyayazi yayisebenza la ekhaya ilapha esitoro basebenza abelungu ayindoda asiyazi lento yakho leli bhokisi lakho futhi asibonanga ukuthi alikho ngamanye amazwi sesiyakupha ngcono kube lakho basebenza sephethe isibusiso ukuthi waphiwa labo sele bakaloliwa esikhuluma ngosele bakaloliwa ekhala umjantshi bangcwele hamba kahle mangabe simboza ngosele bakaloliwa bafowethu sithi lala nathi phansi kosele ngo4 sithi vuka Nkosi banibanyana ekseni ngo4 sithi vuka nathi Nkosi ekseni ngo4 sisho phansi kosele bakaloliwa hey izinto esizizolo sesibamba namhlanje uthi umfundisi wakithi wake ixoxe le ndaba umfundisi wakithi uthi ngelinye ilanga inyanga yezulu umfundisi bese hamba isikhathi esiningi ke ngicabanga ukuthi phela uma ufikile ekhaya unesikhathi esincane awukwazi ukubuka yonke into uthi waqa nje lezi zinto lezi ezibalekile ngeke ucheck ispoon nespoon sikhona yini yakuyenza lento uma ngabe uthole lo thuba elincane lasesizweni uthuma indoda wasikhosana inyanga yezulu ithi hamba utshela umfundisi ukuthi uEscom uyakhala Mayi akekho ongathinteki lapha ithe ingoma sifuna indlela nyazi Lwezulu ngisho umshuma kodwa ngiyasaba ivesi elithi ibalimazile abaningi hayi noma ubani labo futhi abayithandayo ayilimazanga abantu abase14 kodwa ilimaza abantu abayithandayo thina ngithi idhamba umtshela ukuthi uyakhala uEscom uthi uEscom imali ayisangeni khona into enkinga esigujini mayithi uyabheka umfundi esigujini khona isiqhani isipeletu emakhazi ikipeletu madoda hayi azi bakhokheli ipeletu azikho emakhaya uyakhala uEscom umuntu ofaka isipeletu akahamba asikhiphe uyakhala uEscom ukhala uthiwa UNyazi Lwezulu mayibonge Nkosi mhlawumbe lazima umuntu eyilana njena isishini enyathi Nkosi lo gearbox engihamba ngawo akuwona engaphuma nawo esitolo hayi umfundi wekwenene yini sashilo isayinga siyovuma ekuseni mayibonge Nkosi Nkosi engihamba ngawo akuwona engaphuma nawo esitolo uyabona icebezela ayibonakele ngaphakathi mathuli hey invoice lezi zinto ifika ebusuku ngeyibhala zisidala inkinga bafowethu ngoba luzothi UNyazi Lwezulu luzosinika izinto ezinhle zisivimbele izinto othembekile okuncane thembekile kokukhulu asethembekeni maNazaretha amen angazi Nkosi ngoba kwaba noJulayi uthizeni kwaluthwa labantu abelutha amanazatha abayengekho lawo abantu ingenzeka lo mthatha njalo bancane siyayizuza inhlanhla eyathina sasingekho ukuthi hawu Nkosi siyabonga ukuthi wasipha inhlanhla thina siluthanga bona masalutha abangcwele asambe siyovuma lapha ngakithi lapha kune FM yaka Defy ngabona ihlathi limhlophe qwa lapha ngakithi mvakele ePeters lali mhlophe qwa amafishi kumhlophe ehlathi ngomhlophe qwa angazi noma sekhona noma asho lapho kodwa ngicabanga amanazoda awanawo lamafishi akhona uma senezinto zokuluthwa asambeni siyovuma ngoba uNkulunkulu usilethela izinto ezinhle bese nje siphikisa lezi zinto zokuluthwa mayibonge Nkosi kunezindlu Nyazi Lwezulu esezenza phela namhlanje kodwa itrack yabuild akazibonakala track yabuild akazibonakala kodwa indlu yakhuphuka kodwa akazibona
i-truck ihlehla yakabhili jana siyibone kodwa izindlu ziyaphela ne-furniture yakhona akala siyibone ishop i-furniture shop izongena kodwa fully finished. Asambeni sovuma madoda ngoba nathi siyesithi hayi sinikwa abakithi kodwa abakithi ozosinika izinto zomntshontsha akuhambi kahle kusho ukuthi sizala amasela makusha funa siwanikele lapho inkosi la masela azizalayo abakhipha lo msela manje buvuka kithi lo msela lopho Lwezulu siyaza sovuma nami inkosi ngizoza ngizovuma akimsulwa nami khona insizwa yakithi lapha ngizokushiya kuphi nakithi kodwa yakithi yafika namathayi amabili washo ukuthi vele nami manje sengaba yenzi Lwezulu ngiyavuma njalo kodwa Nkosi ngayibuza ngathi yiphi le sitolo samathayi esesithengisa amathayi namarima khona wathi hey akusebenzi invoice lapha erenke indaba serenke nje webuyazi wena bawazi ukuthi ngerenke izinto erenke ziyashesha ngabuka amathayi eyasemotweni ngabuka lawa ngiyazi ukuthi bangiphoqe ukuthi la ngihamba ngonkosi asezodala ingozi noma kunini ngawafaka siyavuma bangcwele amen ithi inkosi asesena siyovuma beyibonga inkosi ngawafaka nyazi Lwezulu ngivuma leso sono Nkosi sengiphetha nyazi Lwezulu banaze kahlukane nento zokwebiwa amen kulabo abasembonini yozokuthutha khona bengibajwayele nje bengunegugwanyana njena ulimo olukhulunywa khona hey sibani bami nephepha unephepha bayaze bembona ke ngikhuluma ngalo siyalazi unephepha manje ngiyalandela iphepha kanti kushiwo lokubhuka ilokubhuka lama unayo ungasayisebenzisi lapha na hey imkhuba lezi imoto ezinye egijimayo la ngaphansi kuyakhalwa kwemizi yakubo ukhalisa lwazi khala ikhehla ingakho abanye abantu bengakhuthuthumi nje ngoba inyembezi esalukazi esasifakile imoto ayifaka impuphu lapha ekhaya zigcwele manje zivimba yonke into abiyenzeka lapha ethembeni lakithi sabatheni emzosabatheni kufika insizwa yezwe lakithi kodwa nje kamamanyana sengithi kumshumayeli ngoba lezi insizwa ajwayele ukubala umshumayeli mayithuka livele ukuyinike kona ngifisa ukukhuluma indaba yokuthembeka bangcwele kwesethembekeni uNkulunkulu ngoba singathembeka uNkulunkulu isono ngeke linyakaze kanje yithi lensizwa kwakunensizwa eyayisebenza kwenye ama hardware bese uthi late abanikazi becompany sebehambile bese go deliver tayela mo deliver tayela lensizwa isecurity lapha kule hardware deliver lensizwa isayine lensizwa isayile material efika isayinele bahamba ade bedelivile nansi invoice ishaye sekusele lensizwa ihambe oyingakahambi lensizwa bese ihlela ukuthi ngoba khona umuntu yodwa la ay organize imoto manje ngoba la yakhe ekhaya khona izinto ezinjalo ovale eqondane njengoba ngithi nami lamathaya aqondana ngihamba nengcingo kwangiphoqa ukuthi bese kuba kanjalo kanti insizwa yakhe naye ekhaya bangcwele ngesikhathi yakha bese ibuka ukuthi hawu indlu vele manje isikwi roof uthayela kunawo lo anguthuthe manje uhamba ekhaya bese uyawuthutha lo thayela iyahamba ekhaya ifika ubeke ekhaya awajabula unkosikazi naye akabuza ukuthi kodwa baba lento efike ebusuka nje na iqondileni inkosikazi wayibuza indoda ingajabela ukuthi kuzinto ezinhle ekhaya hawu baba kabani lempahla efika ngalesikhathi asozuboshwane wangibuza siya nkosikazi eqotho inze njalo ejabela hawu inhlanhla baba kabani nenhlanhla
ayikho inhlanhla enjalo ayikho inhlanhla efika ngomnyama usekuseni ushayisile lo mngelo omunye ekseni mase kwenziwa stock take no kune stock esishodayo and istock esishodayo silengana ngqo nestock esadeliver wavana uthatha wonke ngicapha uthatha nje wonke uma sewuthathile bangcwele lo thayila lona sekwenza stock take kwaphoqa manje ukuthi abantu in charge for that department kube yibona abathwala icala ukuthi nababudedingo baxoshwe emsebenzini baxoshwe into abangayenzanga uma sebexoshiwe ingane zalabo abantu abaxoshiwe zakhala ubusuku nemini ngisho izalukazi inkosi yamakhosi zazikhala bakhala abantu isithabathaba ngalothayela lona onenyembezi zabantu ayisangeni isaka manje lana bahlezi banethezekile bona bobabili izinto esizenza izolo zesishaya namhlanje uma usuphelile umuzi sebekhohliwe sebenebe njalo ebusuku mabelele kwaba khona imbokodo efika ishaye phezulu kathayela ithi qo phela ubuthongo ishaya kanye ayikaningi iphinde futhi nangekusasa bekuse sebelele umnandi impela bebenele bephakathi nobuthongo ifika imbokodo ithi qo benza leli ikhawusi ezibeningi bese beyinkosini yamakhosi Nkosi yesibili kuphakameni baba mina nomngami sakhe isithabathaba sendlu kulelezo sihlushwa abathakathi njalo masilele Nkosi basisho bathumela imbokodo asalali Nkosi abathakathi sivimbela abathakathi ayo Shembe wazi bonke abafuthu lokuqidla ngene sinabo abafuthu kodwa uShembe uyabazi ithi ke inkosi nakho isithabathaba ukuthi baba sihlushwa abathakathi nje baba banomhawu bahawula lesi sithabathaba senze siyakhile ngoba ayikho indle njengalezweni lakithi ithi ke inkosi lo thayelo fleke ngomntana mawuthi ngaphi abathanda umlandela yabuya ingqondo uShembe masekhulumela ingqondo yabuya abakaza manje njawo baba Nkosi yamakhosi angisebenza lapha yana efemini eHardware lwafika lolukhethe Nkosi yamakhosi ngalithatha ngawufulela ngalo ithi ke indlondlomusa hayi mntanami asimbokodo liyana izinyembezi zalabantwana laba owabaphucisinkwa nabazali babo nogogo babo nezihlobo zabo lezo nyembezo zabaningi zayimbokodo yiyo lethi qo izokhala imbokodo nakuwo nabibi izokhala imbokodo yamathatha kodwa mhlambe masesenzile Nkosi sivulele ithuba nyaZezulu sizovuma sengivumile Nkosi mina akukho lokho mina nenhlanhla bese nivuma phambi kwakhe mhlawumbe abantu bebabili bebathathu mina ngivume inkulungwane ezingaka ukuthi cha Nkosi yamathayi ngawafaka emotweni bayibona Nkosi ayikho into yosikhulula
singabi namahlono okuvuma isono la kuyiwa khona kudlalwa hayi Nkosi nabantu abafakaza ngomuntu bethi usibanibani unje impela unje uyayiwa la kuyothwa khona awuchaze ngosibanibani hayi ngezwa bese ushona le fakaze ngomuntu umpende umuntu impela nento ampende ngayo izimfanele nje impela kanti futhi kuyingozi ukuthi umuntu umbize ngento ethize ngoba naye qhamuka uNkulunkulu kuthiwa yisela noma yisela noma umthakathi makuthiwa umthakathi ingakho makhambe umuntu bangcwele ufuna sikusho lokhu nasemndenini yethu bakhulukazi thina sidotshiwe uma sesihambile emhlabeni unembuzi okufuna ukuthi ithathwe izingane zethu zithi baba sikwesula intuli nenhlamba zamakholwa namakholwa mayeneqiniso akuleyo ndawo funa khipha imbuzi athi ngale mbuzi sesula umfundisi wethu inhlamba nomkhokhela umushume nomfundi umvangeli wethu akekho umuntu ongethukiwe la endlini zisulwa nini lezo nhlamba zisulwa nini lezo nhlamba uma hamba umkhonye amazweni akini thathani imbuzi neyibandla nithi nyazi Lwezulu besimthuka lona semesula lezi inhlamba lezi ukuze afike kuwe emsulwa ngoba ngamsulanga uzofika lento besisho emhlabeni usimbuzi aseke ukuthuka abantu asele ukhuma kabantu asila siyakhona abangcwele nyazi Lwezulu umsebenzi wakho mningi kakhulu nelanga Nkosi siyalibona Shembe ingcwele busise Nkosi yezulu umhlaba amazwi engikhona amen Siyabonga amazwi amna siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izinkosisi Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayishiyagalolunye nantathu 93 Socela umvangeli uCibane wasebuhleni asifole ngesihlabelelo Nkosi imbusisi Amen.